Muraho neza ikaze kuri MI Tech Hub. Nkuko mubona rero iyi website mubona isa neza, ifite animation, iyi website mubona igaragara professional, iyi website mubona iri modern, iyi website mubona isa neza. Uyu munsi niyo tugiye gukora. So nkuko tubizi uyu munsi business yose irasabwa kuba ifite website ndetse n'icyo twita Google Business Profile. So ibi bintu byose iyo business ifite website ka ifite na Google Business Profile, nicyo twita strong presence online. So Google Business Profile na website bifasha business kubona abakiriya benshi kuri internet mu gihe barimo gukora search kuri Google. Google Business na website byongerera icyizere business yawe. Ikindi Google Business ndetse na website byerekana business yawe nkaho ari trusted, nkaho ari brand ikomeye cyane. So business yose ifite website igaragara nkaho ari professional, uretse kuba website ishobora kubazanira abakiriya, uretse kuba website ishobora kugufasha kuzamura business yawe. Aho abantu barenga 10 bashobora guhahira rimwe kuri website, aho abantu barenga 1000 bashobora kugira rimwe kuri website bakamenya makuru ya business yawe yose. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi kumenya gukora website bishobora kugufasha waba ufite business cyangwa se waba uri umu freelancer. Tuvuze aba freelancer ni bari abakorera abandi ama website cyangwa se ama project runaka. So uyu munsi rero tugiye gukora website dukoresheje AI. Tugiye gukora iyi website mubona dukoresheje AI. Waba uri umu developer, ndavuga uzi ibintu bya coding skills, cyangwa se waba nta skills ufiteho ariko ukaba ufite telefone cyangwa se laptop, uyu munsi tugiye gukorera hamwe iyi website mubona iri professional. Ikindi website mubona iri hosted, ibyo byose turabikora muri iyi video. So mbere yuko tujya muri byinshi reka turebe ese website ubundi imeze ute, uretse iyi home page ubundi ibindi bice bya website bimeze bite. So urabona ko website ni ngiyi ni yatunga restaurant, urabona ko irasa neza guys, iri professional. Urabona ko chef specials, ibi ni ibiryo dufite muri website biri special: isambaza, isombe, matok, grade tilapia, you see. So nukuvuga ngo website is very simple but professional. So urabona ko hano ushobora kuza ugahitamo ibiryo bitewe n'ibiryo wenda wowe ukeneye, any type of food here you can choose, you can select anything. So urabona ko website igaragara neza cyane kandi iri professional. So ikindi nidukomeza twamanuka hano umuntu ashobora kuza akaba yahaha ibyo ashaka. So wenda mu guhaha turaza kubirebaho nyuma, reka tumaze turebe uko website imeze. Urabona ko umuntu ageze kuri website ashobora kubona ko iyi restaurant iri professional kandi iyi restaurant yizewe ifite byose. So urabona in about the restaurant, urabona hano amakuru yose ya restaurant, ikindi abakiriya dufite cyangwa se ibyo dukora muri rusange, Google rating n'ibindi. Noneho amafoto ya restaurant yacu, bimwe mu bigaragara muri restaurant yacu. Urabona ko umuntu ashobora kuza akareba ibyerekeye byose ataravugisha na ba nyiri restaurant. Urabona ko ashobora kuza akareba amakuru already website ikamukonvenka kuba yajya gukoresha iyi Tunga restaurant. Nukuvuga ngo ashobora kujya kuri physical restaurant ya Tunga restaurant, ariko already website yaramaze kumwongerera, already website yaramaze kumuhereza trust, yaramaze kumwereka about the restaurant. So iyi parite nibyo abakiriya bavuga kuri website kuri restaurant yacu cyangwa se kuri business yacu. Ibi nibyo aba customers bavuze. So urabona ko website yerekana amasaha ndetse na location yaho business ikorera. Urabona ko birasa neza cyane. Ikindi noneho umuntu ashobora no guhita yandikira restaurant, hano ushobora kohereza message, ushobora kubabwira anything. Ikindi ushobora gukoresha izi numbers, anything. So urabona ko mu byukuri website iri professional, umuntu ayigezeho ahita abona ko iyi business iri professional kandi iri trusted. So now ningaruka no kuri website kuyinavigatingamo biroroshye cyane. Aho waje hose urabona ko kanda kuri gallery, kanda kuri contact, aho wakanda hose urabona ko buri party duhita tukuyobora bijyanye nawe ushaka kujya. So uretse iyi website kuba ishobora gukora muri laptop, iyi website ishobora gukora ahantu hose. So now kugira ngo iyi website tujye kuri telefone, so now uretse kuri laptop no muri telefone, website yacu urabona ko ikora neza, website yacu urabona ko igaragara neza. So umuntu ashobora kuza akaja hano kuri home, ashobora kuza akaza hano kuri menu,
akaba yareba agahitamo ibyo ashaka byose. Umuntu ashobora kuza akaza hano kuri about, akareba kuri about our website. Umuntu ashobora kuza akaza hano kuri like gallery, so naho akaba yareba amwe mu mafoto ya company cyangwa se ya business. Umuntu ashobora kuza akaza hano kuri contact, akaba yadukontaktinga. Urabona ko ibintu byose ari sawa cyane. So website yacu ikora ahantu hose. Website yacu ikora muri device yose, yaba telefone, yaba laptop, yaba tablet, any device website yacu ishobora kuraningiramo kandi neza cyane. So urabona ko rero website yacu igaragara neza kuri device zose. Igisigaye ni ukureba ese kugira ngo iyi website yacu tuyidevelope bigenda bite. So ariko mbere yuko tuyidevelopa, icyambere umuntu akeneye, for example tuje hano kuri menu, tuje hano urugero kuri menu, umuntu akeneye for example, let me find like okay, let me back here to all. Okay, reka tuvuge like umuntu akeneye hano isambaza, ashobora kuza agakanda hano kusambaza, agahita kanda kuri order now. Ukanze kuri order now, no kuvuga ngo website yacu iti kujyana muri WhatsApp ya nyiri business. Urabona ko bahita bakwandikirana message automatically, bakwandikira message bavuga ngo hello Tunga, I would like to order sambaza filter ya. Nukuvuga ngo ibiri biryo byose ushaka ordaringa n'ubundi, nukuvuga ngo website yo ireba ibiryo ukanzeho igahita yoherereza nyiri business, ikamwoherereza bijyanye n'ibiryo ushaka kugura. For example tuje hano tukava ko tugiye kugura, let me close this. Urugero tugiye kugura like ibihaza soup, ushobora kuza tugakandaho and then tukodaringa. Iyo dukoze order automatically website tujyana hehe muri WhatsApp y'umukiriya. So urabona ko hano barimo baratubwira hello Tunga, I would like to order ibihaza soup ku bihumbi ya. So nukuvuga ngo hano nyiri business ashobora gucururiza online ndetse akaba yacururiza no kuri physical restaurant. So now tumaze kubona rero uko website yacu ikora, kandi neza, igisigaye ni ugukora iki? Ni ukuyubaka dukoresheje AI. So now reka turebe noneho ese website yacu dushobora kuyubaka gute dukoresheje AI. So hano tugiye kurebera hamwe tools ushobora gukoresha zikagufasha. So njyewe ndimo gukora iyi website nakoresheje tools ebyiri, ari VS Code ndetse na Antigravity. So now ndaza kubabwira impamvu nakoresheje tools ebyiri, ariko na tools imwe cyangwa se AI imwe ishobora kuba yakora iki? Yakora iyi website. Ku bantu bafite, kaduhere ku bantu bafite telefone. Ku bantu bafite telefone muraza hano muri browser, urajya kuri Google Chrome, urajya kuri telefone yawe ureba hano handitse Google Chrome. Nurangiza nugera muri Google Chrome uze usacinge, uraza usacinge Google AI Studio. So numara gusacinga Google AI Studio, icyo urakora ni kimwe, uraza ukande kuri iyi link ya mbere ya Google AI Studio. Ugomba kumakinga sure ko ari Google AI Studio ya Google. So numara gukandaho ukinjira muri Google AI Studio, nugera muri Google AI Studio rero barakwereka iyi interface. So aho baragusaba wenda gushiramo account, niba ari your first time ushobora gushiramo account, it's okay. Ariko nugera muri Google AI Studio, interface barakwereka ni interface imeze gutya. So now numara kugera hano kuri interface cyangwa se ukamakinga sure ko wageze muri Google AI Studio. So nuza no kuri get started, ushobora kuza ugakirika hano kuri get started. Turaza nugera hano muri Google AI Studio, cyo urakora uraza ukirika hano kuri get started. So numara gukirika kuri get started, barahita bakuzana hehe? Barakuzana hano. So nugera hano kuri, numara gukanda kuri get started barahita bakuzana hano. So urabona ko muri Google Antigravity harimo ibintu byinshi, harimo ama agent, breed with agent, harimo Antigravity preview, AI, talk radio, customer support, data analyst and many things. So nituza no kuri models, urabona ko hari imico twita featured image generation, speech and music, code and chat, video generation, real time n'ibindi. So now icyo dushaka ni ukubaka website.
So ushobora kuza hano kuri playground, ukaza kuri utu dukoni dutatu, warangiza ukaza hano kuri breed. Urabona ko hano hari breed. Nongera hano hari breed, icyo ukora ushobora kuza ugakanda hano kuri new app. Urabona hano ni kuri breed. So wowe icyo ukora uraza hano kuri new app, tuza hano kuri breed, tuza hano handitse new app. Nidukanda kuri new app, so nidukanda kuri new app, wowe icyo urakora uraza ushire prompt yawe mo hano, ubundi ukande hehe, ukande hano. So nuza ukandikamo any prompt yawe, ubundi for example nyamango read the website of, let me say of okay, like this, kadukoresha recommendation wari kumva. So uvuze ngo build the website of a personal portfolio that showcase my photography and design project. Ninza nkakirika hano for example, so urabona ko AI irakora iki, iratangira gukora iki, kugenda yubaka site yawe. So none reka tujye ku bandi barimo gukoresha laptop. So ku bantu bafite laptop, I recommend you so ku bantu bafite laptop turaza dukoreshe app bita Google Anti-Gravity. So product zose turimo gukoresha ni za Google. Turaza dukoreshe Google Anti-Gravity. Turaza dukoreshe Google Anti-Gravity. So iyi Google Anti-Gravity nayo ni powerful, iri agent based. Icyo ukora urayidownloadinga, niba urimo gukoresha MacBook, niba urimo gukoresha Windows, icyo urakora iki, urayidownloading. So hari iyo twita Google IDE, hari Anti-Gravity IDE, hakaba na Anti-Gravity 2. So no downloadinga Anti-Gravity IDE for me nje niyo mbona ari nziza, ariko hari uburyo somehow ubona itarimo gukunda. Tuje hano kuri Explorer, tuje ku okay, let me back here to download. Ushaka ku downloadinga Google so Anti-Gravity IDE kuri Windows. Kuri Windows urabona ko nje ntago ugikunda, kugira ngo downloading Anti-Gravity IDE ntago ugikunda. Ariko so impamvu nkunda Anti-Gravity IDE, nubwo burimo gukoresha AI ariko ubona code, bakwereka code AI irimo ku generatinga. Ariko iyi Anti-Gravity 2, so nukuvuga ngo iri agent based, nukuvuga ngo yo uyihereza prompt and then yo ikabikoresha, ikagukorera task ikoresheje ama agent muri background. So yo wowe ukaba utabona ibyo irimo gukora ariko irimo kubikora. So now kubera ko ira Anti-Gravity IDE itarimo gukunda, tugiye gukoresha iyi Anti-Gravity 2. So icyo urakora rero, nimwe gukoresha Mac OS uraza hano kuri download for Apple Silicon, nimwe gukoresha Windows uraza downloading for this for Windows, niba ari Linux uraza ukoresha Linux. So now numara kugeza izi tool rero muri laptop yawe, and then it's time to go, it's time to breathe. So now ku bantu barimo gukoresha rero Google AI Studio, twabwiye so ya example yacu twabwiye ntuza Google Anti-Gravity nge dukorere website. Urabona ko okay, like urabona ko yadukoreye aka website gasa neza, ariko it was like test, no kwari kugira ngo mbereke nyine ko ushobora gukora iki, ushobora kuyubaka. So noneho abantu barimo gukoresha Anti-Gravity, abantu barimo gukoresha Google AI Studio, wowe uramanza ukareba wabona website yawe wayishimye. Let me do this. Urabona ko website yaduhaye ni iyi ngiyi. So urabona ko website irasa neza. So wowe ugenda upromptinga, uyibwira ikaguhereza website nyine ushaka, website wowe wishimiye. So urabona ko irimo gukora neza cyane. So this is the preview. Uraza hano kuri preview cyangwa se kuri chat. Kuri chat ni ugusubira kuri prompt ukongera ukayibwira ati hindura ibi n'ibi. So ira yari example, ariko twe turimo gukora restaurant website. So iyo umaze rero gushima website yawe,
iyo ubonye website imaze kugukorera ari sawa wayishimye, so wowe icyo ukora uraza hano kuri preview. So numara kuza hano kuri preview, numara kuza hano kuri preview, ikiraba gikurikiyeho ni uguhostinga iyi website. So urabona ko hano hari utudomo dutatu n'udukandaho, ni ukuvuga ngo hari remix, akaba reload app, akaba sharing, akaba setting. Nituza hano kuri sharing, so nituza hano kuri sharing, wowe icyo urakora uraza urebe hano hari GitHub. So ugomba kuba ufite GitHub account. So nuza hano kuri GitHub ugakandaho, barakwereka uburyo ushobora gukonekta GitHub yawe na, so nukanda hano kuri GitHub barakwereka sync to GitHub, ni ukuvuga ngo iyi website yawe ushobora kuyimurira hehe kuri GitHub kugira ngo uze kubona uko uyihostinga byoroshye. So ushobora kuza hano uga-creatinga repository runaka, wenda tuvuge portfolio, wenda hano ni description ushobora gushiramo ibyo ushaka, and then iyi repository yawe cyangwa se iyi website yawe ushobora kuyigira private cyangwa se ukayigira public, urayishira aho ushaka anyway. So nurangiza ukande kuri create repository, barahita bakujyana kugukonekta niyo GitHub account yawe. Ibi byose birimo gukorerwa kuri telefone. So hari uburyo ntarimo kubona bwo kudownloadinga code zawe ukazibika muri device yawe, yaba ari telefone cyangwa se. Icyo urakora urafata browser yawe uyishire muri desktop mode. Numara kuyishira muri desktop mode, haraza ukuvuga ngo iraza ihinduke gutya. Nimara guhinduka gutya, wowe icyo urakora uraza hano kuri code, nurangiza urabona hano hari akantu ka export. Aho gukora export ushobora gukora iki? Ushobora kuza ukaza hano kuri download as.zip file. So ikindi ushobora no gukoresha Google AI Studio ariko no kuri machine. Ikiza ushobora no guhita uyi-exportinga muri Google Anti-Gravity. So uyi exporting muri Google Anti-Gravity ushobora kuba wakoresha ugahindura ama image, ugahindura everything. So now abantu bakoresheje telefone rero icyo urakora ushobora kuyidownloadinga download as.zip file. Noneho numara kuyidownloadinga, ariko first option ikiza nuko waba wa creatinze GitHub account ukayishira kuri GitHub nkuko twabibonye. So now reka tujye ku bantu barimo gukoresha laptop. Now turangije rero gufata example uburyo ushobora kubaka website ukayishira no kuri GitHub ukoresheje Google Anti-Gravity, ukoresheje Google AI Studio. Tugiye kureba no ku bantu bashaka gukoresha Google Anti-Gravity, twamaze kubona ko nayo iri powerful. So now reka turebe none umuntu no gukoresha Google Anti-Gravity uburyo nawe ashobora kubaka iyi website. Now ku bantu barimo bagiye gukoresha Google Anti-Gravity ugomba kuba wayidownloadinze ukayistara muri machine yawe. So numara kuyidownloadinga ukayistara muri machine yawe, icyo urakora iki? Urayifungura. So nuyifungura rero nuko nguko iraloadinga. Ngiye gufungura na VS Code. So ikiza nuko ndakoresha na VS Code kugira ngo nze kurebana na code irimo kumpereza, kuko nkuko nabibabwiye Google Anti-Gravity so nuko nguko imeze. So now Google Anti-Gravity ukimara kuyisara muri machine yawe ukayihuza na Google account yawe, kuko ukifungura bagusaba gukora login with ya Google account. So imaze gushamo Google account yawe nuko nguko imeze, ihita accessinga repository zawe ziri muri laptop. So now reka noneho dutangire, nuko ngo tugiye kwereka uburyo ushobora gucreatinga project yawe. So uburyo ushobora gucreatinga project yawe kugira ngo umenye folder urimo gukoreramo cyangwa se aho project yawe iri. So reka dutangire, turaza hano. So turaza hano kuri file, tuze kuri create project, tuze kuri add folder. Noneho uhitemo folder yawe ushaka ko
website yawe uza kuyishiramo. Ngiye selectinze iyi folder, select folder, urabona ko yabaye selected, nkirike kuri create. So urabona ko namaze creatinga kuri create. So harimo ama models menshi ushobora kuba wakoresha, gusa ngiye mfite Gemini Pro, niba nabafite free ntago mbizi. So kora ko ngiye nkoresha Gemini Pro, harimo uburyo bwa Claude Opus, sinzi niba nabafite free ariko bimeze, muze kumbwira muri comment. So ariko umuntu ufite Gemini Pro nubundi ufite iyi option ya Claude Opus, ngewe nkunda iri powerful. So uyu munsi bageze kuri Claude Opus 4.8 I think. So ariko iyi ngiyi sofa nayo ikora neza kandi cyane. So now icyo ukora rero, I think wateguye noneho prompt yawe. Ni wateguye prompt yawe, aho kuyishura urimo kuhabona wamaze, urabona ko twamaze guselectinga folder. Tumaze guselectinga folder, prompt yacu ni ngiyi, namaze no guselectinga model ngiye gukoresha. Ubundi let's go. So urategereza nyine ugishiramo folder. Ngiyi ni prompt yanjye ya website turimo gukora. So ukoresha iyi model nyine ukagenda uyibwira website ugiye gukora, then ngiye nayibwiye stack ngiye gukoresha, nyibwira na website tugiye gukora. Ubundi yo iraza igakora research ku buryo mushobora kuba mwakora iki, mwakora website nziza iri professional. So urabona ko irimo kugenda generating amafoto ya website ya restaurant. So niba urimo kubibona urabona ko irimo kugenda ya generating. So ikoresha nubundi nano banana ya Gemini kugira ngo generating ayo mafoto. So iyi ni VS Code ndaza kuba ndimo gukoresha kugira ngo nze kureberamo code iyi Google Anti-Gravity yampaye. So ariko si ngombwa, si itegeko niba utazi coding gukoresha VS Code. So urabona ko imaze kumpereza noneho plan. Iyi ni plan ya website yacu. Urabona ko plan irarukinga neza, plan iri professional. So iguhereza n'ama diagram ku buryo ubona ko nyine website mugiye gukora iri isa neza. So urabona ko yamaye na design, urabona nk'izi design zirasa neza. Niba urimo kwibuka ya website yacu, urabona ko irarukinga gutya. Website yacu nuko nguko irukinga, ndetse no muri telefone wabonye ko ari uko nguko imeze. So turaza dutangire noneho. Hano tugiye nkuko tumaze kubona design, uraza ukayireba, wasanga hari ibyo urahinduramo ukayibwira. So wowe icyo ukora ni ukureba design, ukareba n'ibyo AI yaguhaye, wasanga ari byo wifuza, ugakora iki, ugatangira ukayibwira ngo ngaho tangira ucoding. So now nari ndimo guhindura design, urabona ko noneho nawe bampaye real design isa neza cyane. Urabona ko hano noneho haba plan ndetse na design ya website byose birukinga neza cyane. So urabona ko hano bari kutwereka everything. So now urabona ko i design isa neza cyane kabisa. I design irasa neza cyane. Now iyo umaze kubona design isa neza, iyo umaze kubona ibyo iguhaye bisa neza ari byo ushaka, urayibwira noneho igatangira igakora iki, igakodinga nyine ikimplementinga iyi design. So nubireba neza urabona ko iyi design form irasa neza. So urabona ko AI yacu yatangiye gucoding. So batwereka ko irimo gucodinga na line za code imaze kwandika barazikwereka, ariko aho kurebera code nicyo kibazo. Ushobora no kwibwira ikaraninga website, ibyo byo nta kibazo kabisa, ariko ahantu habera ikibazo nyine ni hamwe n'ubundi. So ikwereka ko irimo gukora, unarabibona nyine amafayiro urimo kuyabona, everything irimo kugenda ibikora neza cyane, ariko ngiye mba nshaka kugenda ndeba code. So nkuko nababwiye, urabona ko irimo gukoresha agent 5 sub agent running. Nukuvuga ngo ikoresha ama agent atandukanye. Nicyo ngiye nyikundira kurusha Google Anti-Gravity yo muri Google AI Studio yo muri browser. So kuko iyi Google Anti-Gravity yo ikoresha ama agent, buri agent kayihereza task, and then iyo task iyo agent buri task yayo ifite irangiye, nubundi irategereza n'indi karangiye. So urabona ko buri agent irangije task yayo. Noneho reka turebe
So hano ndimo irimo okay. So urabona ko ya modo yanjye irarangiye. So now okay, urabona ko website ni iyi ngiyi izanye. So iyi website irasa neza ariko ntago ihuye na iriya design. So turongera n'ubundi tuyibwire ikora iki, ihindure, kuko iriya website yari duhaye ntago yasaga neza na design. So turategereza ize kuyihindura. Nice, I think ko nta kihinduye. Okay, reka dutegereze noneho imanzi irangize. Okay, nukuvuga ngo ugenda ureba website ubundi ukamakinga sure ko nukuvuga ngo dufite design ya website yacu twayikoze. So nukuvuga ngo wowe icyo ukora ugenda ureba niba website yagukoreye ihora neza, ubundi ukagenda uyibwira ati hindura hanaha, hindura hanaha. So urabona ko ndimo ndagenda mpinduranya mpaka maze kubona iki, maze kubona website nshaka. So far urabona ko irimo kugenda isa neza. Nice, ariko haracyarimo ibibazo. Urabona ko okay, hano is okay. Hano naho harimo akabazo, ntago iri guhita loadinga data, harimo akabazo. Ariko urabona ko comparinze na ya design yacu, urabona ko bijya gusa 100%. So now website yacu ndabona irimo gusa neza. So ikindi urabona ko iri local, urabona ko turimo gukoresha local host, kuko ngo website yacu iri local. So ngiye ndimo gukoresha stack nakoresheje React, nkoresha na Tailwind, and then nkoresha niyo twita Frama Motion. Kubera ko nge n'ubundi ndi mu web developer, n'ubundi ibingibi ni nkaho AI birimo kugufasha. So ariko niyo waba utazi coding, n'ubundi urakomeza ukora iki, uguiding AI. So now hano urabona ko tugiye gutestinga ese ni gute yarukinga muri telefone. Now urabona ko muri telefone ni uku nguko imeze. Urabona ko hano harimo akabazo, urabona ko ama navigation bar yose ntabwo arimo kuboneka neza cyane. So means that hano ko harimo iki, hano harimo harimo akabazo. So far website, so urabona ko na tuntu two ku ruhande tw'umuntu ashobora kunavigatinga mu mafoto atandukanye natwo nta duhari, still harimo iki, ako kabazo. So utu tubazo twose nyine ugenda testinga ukamakinga sure ko website yawe irimo kurokinga neza. So hano ni muri telefone, ndimo ndatestinga muri telefone ngo ndebe ko biraza kumacinga. Okay, urabona ko hari ibibazo kuri mobile device, nukuvuga ngo website tuyijyanye kuri mobile harimo ibibazo. So now gusa kuri laptop urabona ko irarukinga neza, irarukinga professional. Icyo turakora ni ugukora iki, ni uguhindura kiriya kibazo cya responsiveness. Iyo tuvuze responsiveness ni uburyo website ishobora gukora iki, gukora muri device yose. So so far so good, website yacu irarukinga neza. Hano iri muri machine, ntabwo try hostinga. Ndimo ndagerageza kureba urugero, dukanze hano kuri contact turabona ko birimo birakora neza. Dukanze kuri home menu, so urabona ko birimo bahita batujyana kuri menu. Nidukanda kuri contact baratujyana kuri contact. So now it's time to host. So ngiye ibibazo byose namaze kubikemura, yaba gukora muri telefone. Noneho tugiye gukora iki, tugiye kudeployinga website yacu. So nkuko nabibabwiye gukoresha VS Code, yo urimo gukoresha VS Code ni byiza. So na hariya muri Google Anti-Gravity ushobora kuyibwira ikagukorera byose, ariko hano niho ushobora kuba wahindura ugacenginga code uko ubishaka, ukareba muri code ukareba ibyo itakoze neza, kuko like na AI nyine ikora mistake, yakozwe n'abantu, ishobora gukora mistake, ifite n'amakosa menshi ikora. Tuzi ko ikora n'ibintu bya hallucination, wabonye ko twagiye dukosora n'amakosa menshi. So niyo mpamvu rero
akenshi biba byiza iyo uzi coding, usanzwe ufite skills za coding. Niyo waba utazifite turabyigisha naha kuri YouTube, hariho amasomo ya HTML, CSS na JavaScript. Ibyo byose bishobora kugufasha kumva coding, ukaba wanakora website unakoresheje coding yawe. So now twebwe rero tugiye gukora iki? Tugiye gukora repository and then tuyihuze na GitHub. So tugiye gupushinga code rero kuri GitHub. Urajya kuri GitHub yawe, this is my GitHub account, ubundi creating a new repository, uyita izina ushaka. Ngiye nyise restaurant website. Hano ushobora gushiraho aka description wowe ushaka, and then hano wenda this is a description, and then urayigira private cyangwa se public. Uklike kuri create repository, bahita baduhereza ziriya code. So now ushobora kuza, okay, reka tumanze turaninge website yacu. Turandika npm run dev, and then kugira ngo tuyiraninge, and then hano tugiye kuza tuvuge ngo git init kugira ngo twinitializinge iyi repository yacu, git status kugira ngo turebe ese code zabaye staged. Urabona ko kwa ngo iyo amafayiro ari muri red baba bakwereka ko ataraba staged. Kugira ngo ya staging no ko wandika git add. Urabona ko nitwandika git add irahita ikora iki? Ifata zira fayiro zose izadinge cyangwa se izigire git stage. So turandika git commit. Hano ubugiye gushira message cyangwa se yani nka message ikwereka ibyo wakoze kuri code, yani nka message ikwereka ese ni ibiki ngiye gupushinga, ni ibiki ngiye gushira kuri GitHub, ese iyi project yari imeze ute, ya buri changes yose ukoze ubugomba gucommitting. So turaza dukopie izi code, niturangiza dukora iki? Tuzipasting hano muri VS Code, ubundi ukande enter. So ubundi automatically code zacu zirahita ziba pushed kuri hehe? Kuri GitHub. So urategereza umwanya muto bitewe n'amafoto n'amafayiro wenda ufite muri ntoza yawe. Nitugaruka hano kuri, so hano urabona ko website yacu irimo kuraninga. Website yacu urabona ko irimo kuraninga. Turategereza code zacu zimanze zibe pushed, tuwe turareba website yacu niyo nta kibazo ifite. Ugomba kumakinga sure ko website irimo gukora 100%. So ariko ni cyiza cya VS Code nuko iyo wamaze gupushinga ushobora no gukora iki? Ushobora kongeramo ibindi bintu, ukongera ugapushinga code automatically, niyo website yabi hostinze ihita ikora iki? I-updating. So nawe urabona ko website yacu irarukinga neza, irasa neza. Hano website yacu irasa neza pe. Ahubwo icyo tugiye gukora, urabona ko code zacu zamaze kuba pushed. Turarefreshinga kuri GitHub. Yes, urabona ko code zacu zamaze gukora iki? Zamaze kugera kuri GitHub. So gusa readme ntago nayikoze neza, ndaza kuyikora neza. Ariko urabona ko code zacu cy'ingenzi nuko zageze hehe? Kuri GitHub. Twamaze kubona ko website irimo gukora neza, and then code zacu tumaze kuzishira hehe? Hano kuri GitHub. Igisigaye tugiye guhostinga website yacu kuri platform yitwa Vercel. Vercel ni website nziza cyangwa se platform igufasha guhostinga website yawe neza kandi for free. Icyo urakora urajya kuri Vercel ucreating account. Numara creating account turaza no kuri new, add new, and then nuza hano kuri add new bino kubiskipinga. Nuza kuri add new uraza create, uklik hano kuri add new, barakwereka aho uraza kuri project. Nuza kuri project nukwango website ya nukwango Vercel yawe uyicreating ukoresheje GitHub. So iyo wayicreating ukoresheje GitHub automatically iyo ukanze hara kuri ukanze hano kuri new kuri add new project, ukaza kuri project automatically bahita bakwereka repositories zawe cyangwa se code zawe cyangwa se ama project yawe ari kuri hehe? Kuri GitHub. So iyo umaze kubona rero ama project ari kuri GitHub, wowe uhitamo iyo ukora iki? Iyo ushaka guhosting. So urabona ko dufite imaze iminota 2 ya restaurant website, niyo turakanda import.
nidukanda import hano nta byinshi byo guhindura, turakanda kuri deploy. Nitumara gukanda kuri deploy turategereza, utegereza iminota mikeya bitewe na internet urimo gukoresha. So arimo kudusajya. Okay, urabona ko hano yarangiye. Iba kweretse interface ya website yawe, hano babivuze ko yarangiye. Tuze kuri continue to dashboard. So nituja kuri dashboard urabona ko website yacu nice. Okay, baduhaye restaurant website wa. Okay, urabona ko nuko ngo hano kuri domain urabona ko baduhaye izina ridasa neza. Okay, turaza kurihindura, reka dukandeho turebe. Reka tumanze dukande kuri iri zina tuze kubihindura nyuma, cyangwa se okay, reka nuko ngo ira domain baduhaye sofa nureba neza. Nuko ngo urabona ko ni restaurant website one hazo. Bira bintu ni byinshi kabisa, kandi tugomba kuyihindura tukayita akazina dushaka. So icyo utakuraho ni .vercel.app, ariko ibindi byo ushobora kuyita uko ukora iki uko bishaka. So ndashaka ko duhindura domain name. Domain ni izina rya website yawe. Ndashaka ko tuyihindura, turaza no kuri restaurant. Okay, okay, reka tuze hano kuri restaurant, turaza no kuri Tunga restaurant, dukande kuri manage domain. So nidukanda kuri manage domain tukaza hano kuri edit. So hano umuntu ashobora kuba yaza for example hano kadushireho Tunga, kuko n'ubundi website ni ya Tunga restaurant, and then ibingibi bindi tubisibe. Yes, aka website yacu kagomba kuba Tunga restaurant.vercel.app. Yes, hano no turaza kuri remove old domain, niyo option nziza, remove old domain. Nice. So nidu savinga urabona ko noneho ya domain yacu yakoze iki, yahindutse. Nituyikandaho urabona ko website yacu now iri hosted kuri Tunga restaurant.vercel. So now tumaze rero guhostinga website yacu. Urabona ko website yacu ifite domain yitwa Tunga restaurant.vercel.app. So now urabona ko isa neza cyane. Nukuvuga ngo iyi niba yari website wari urimo kuyikorera, urabona ko now business yawe ifite iki, ifite website. Mu gihe abantu bamaze kumenya website yawe, cyangwa se mu gihe abantu barimo gusearchinga website yawe, ishobora gukora iki, kuza muri restaurant za mbere online. So nukuvuga ngo ushaka no kuba wayisharinga abantu, cyangwa se ukayishira muri bio, ukayisharinga anywhere, aho kugira ngo wirirwe upostinga ifoto imwe kuri stati imare amasaha imare umunsi umwe biveho. Nukuvuga ngo uyu munsi restaurant yacu dushaka kuba uyu munsi restaurant yacu iri muri website. Umuntu ashobora kuza akareba ibiryo byose dufite, akaba yahaha, cyangwa se akaba yanaza no kuri contact akatubaza ibijyanye na akatubaza ibindi byisumbuye. So now niba twajyanye neza akantu ku kandi, nukuvuga ngo ufite now website nziza isa neza iri professional. So kubera ko dushaka ko twakoresheje tools zitandukanye, uramutse ukeneye website ukaba ushobora kuyiraningira ukayihostingira, ukaba ukeneye source code gusa ku 2020 ushobora kuguhereza source code. Iyo tuvuze source code ni amakode y'iyi website, wowe icyo nkora ndayaguhereza ukayiraningira, ukaba wahinduramo ibintu byawe, ukaba wakongeramo ibyawe, ukayihostingira n'ibindi. So ikindi, uramutse ufite business ukaba ukeneye ko tugukorera website yariyo yose, ushobora nanone kutubwira ukatwandikira tukagukorera website. Ikindi nanone ku bantu bafite business ukeneye Google Business Profile, nayo dushaka kugufasha, twagukorera Google Business Profile. So niba hari byakugoye ubyandike muri comment, I'm ready to help you. Hari na WhatsApp group ushobora kuza ukajoininga, tukaba twagufasha. Thank you so much for watching. Remember to subscribe, like, share and comment.